Novinho megado egbenami le afeto Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Menye ye dɔm ɖe gbɔwò. Menye ke nye Mawu ŋusẽkatãtɔe. Ye dɔm ɖe gbɔwò egbea be maɖo ŋku enya ya dzi na wò nɔvinye ɖe. Maɖo ŋku yeƒe nya dzi na wò. Elabe gbe sia gbe la enɔa nu ƒom na mi eye wòtua mi ɖo eye wòna be míanɔ dedienɔnɔ blibo me eye be míavo va gbe ɖo. Elabe egbe ƒe xixea me la ame geɖewo tsi dzodzodzodzodzoe le xixea me ƒe nudidiwo ta eye amewo tsɔ gaŋɔwo ɖokewo flo ɖe anyigbadzinu siawo ɖeɖe ŋuti eye ame ɖewo to dzi le wo haviwo ƒe agbe ɖem ɖi la. Nɔvinye edze be ame ke ye Mawu wɔ mi ye mi nye la ehiã be míakpɔ Mawu ƒe nyenye le míaƒe agbe me. Ne Mawu ƒe nyenye le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me la, eŋuʋaʋã magana anyi o. Amenɔvi ƒe enuve dɔmename magana anyi o. Ŋutasesẽ magana anyi o. Eye kple nu manyomanyo ɖe sia ɖe nuvɔ̃ɖi wɔwɔwo kple ame malɔmalɔ alo kelelewo magana anyi o la. Elabe nu katã o. Elabe Mawu ke nye agbe le mía dometɔ ɖe sia ɖe me la, ye lanɔ edɔ wɔm le míaƒe agbe me. Elabe Mawu ŋutɔ nye lɔlɔ. Elesema nɔvinyewo, medo gbe na mi keŋ lo eye megblɔ be Aƒetɔ ƒe asi sesẽ ɖe nɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi eye eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ke nɔ ame me, ke nɔ ame me, ke nɔa ye ŋutɔ ɖokui ke nye agbe le mía me la nanɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me eye vɔtɔ megava ge ɖe miaƒe agbewo me o, ke kɔkɔetɔ aɖe ɖe ko. Elabena ye kɔkɔetɔ aɖe ɖe le la, o nu kɔkɔewo nu dzadzɛwo ko anɔ wɔwɔm, nyateƒe ko anɔ totom. Elabe ye ŋutɔe nye nyenyea le mía me eye wòawɔ nu si ke nye eƒe lɔlɔ̃nu. Ye gblɔna be mevɔ̃a Mawu, mewɔa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, menɔa agbe na Mawu eye metsri nu vɔ̃. Nɔvinye lɔlɔ̃tɔwo, ehiã be Mawu ƒe nya natsi me o. Ye tae mitsɔ etanyavi sia ne míaƒe mawunya egbetɔa be Mawu ƒe nya ƒe amemetsitsi. Mawu ƒe nya ƒe amemetsitsi. Nyateƒe nya ye ame geɖewo nɔ atsɛtsi yim, ame geɖewo nɔ mawunya sem, ame geɖewo nɔ mawunya gblɔm eye biabia nye be ɖe mawunya ɖe etsia mía me, enɔa mía me, etsia mía me. Ne etɔ tsi me o la, ala tɔ mia. Ne o mia vɔ la, ela tsi. Ne o tsi la, o ke ele eto ke ma ye alo. Ne to ke tsi koa, ke ele amakpawo ɖe geto, ke ele ana be flawa, ela va dzi ke ewɔ tse ku. Ye nye agbenɔnɔ ke ye kristotɔ nɔna yɔyɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetsewo. Eya ta nenye be esia nya ko eye enya metsi na me o la, mate wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kpɔ gbe ɖe o. Ta egbea ɖiɖi lɔ bena Mawu ƒe nya ƒe amemetsitsi si ke gɔme ye be nana be Mawu ƒe nya netsi emewo ne nawɔ eƒe dɔ le agbezawo me. Ne Mawu ƒe nya le me o la, nu sia nu ke le dzɔdzɔ la, oya magavɔ o. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, Biblia gblɔ na mi be le ke miaƒe taɖawo katã hã wohlẽ
e yauti migavo o miato venawa atutreo gede oto Mateo fagbale tame wo buku blato ple blato vodi kel nyama kolami ke o glemia tada o kata goa e yata mi megavo o mi echo asi sansasan ou atutre gede o no bien ne maufenya chiamola e kwasi sansasan Chou atitro e maula glonobe menye la glonobe de be wo tada ola o kata le kleme na e go be de enya o ela be ye meni ye nya be ye fenya chimo ke ye to ke ye mawa ba chimo e wa wo e po lolonu e agbekela no la ela ko ya fo konti be siagbe no bi lo be ma o fenya le chieme ne chiomela anabe a chekuto heo eya mameke ya graole ne ma oponya chimola anabe nusiki ya kelemala asasio ne ma oponya chiamola ke museke yo adolemala ayodo ne ma oponya chiamola museke nabe o moto tiade amefo di meto tiare enwola asosio eyete chronique atofa gbale evelia tablave bukui ame ato pre ato ire amadiame afima ye Yosafat gloriarele na mau tete Yosafat va Juda ple Jérusalem pe etakpe pe la main le afeto menye pe afe la main le poye ye la ngo globena menye mia fofo pe mau de menye we nye mau le jifo ple jirula de duko pe estalfo katanji oa mawuye kenye menye yenye efia yenye musekatato kenye mau kenye jifo kle anigba ola kerufiala anigba selfo katadi ye basi me musekle ekamesesele eye amadeke matengu anotere engu o eye tamogo ne mau penya chimo la yo pono fele mo yo tokere mo la no vigne que nous kajo obe le go fie bana asio me musa ple kam sesele eye amede ke matemu anotere mu o ne ma fe nya chimo eyo chi o toke o tofu se o chekula ke na nya bana musa kata to le yemema ke na nya bana kale to le mema eye gbogbo de kema ka to no tere nu o ko gbogbo bubu de kema li o ato no tere wo Kristo to ke nya menye pe vilanu o e la bena acho wo yen to pe couvre gadagla makui e la ba e pe nyala e chimo e yo o to keremo e yo chi e yo twanga e yo cheku e o no bien écoutez la onye gbogbo kokepe écoutez de leçon gbogbo écoutez de leçon et ya taye gbobele owo kenya amese tombele ye fenya chima ode e yo pono pole mo blibole owe le gbogbo la mega ya nti mega fo to la ye nyata ode de etada o kata pa reglame ye gombe que o que mi apetada o katango ha que mi apetada o katango ha o he ya unti me gabo mi ato vena u atitro o to ge atito ge o to ma u ele mi ameta mi ato vena u nusianu ela be ye to ba gbe que to de mi amela e polo fo le mi ame ele zima le mi ame e ye wa na bana
nous sommes que la pa à kokudo au Christo to que la tu a pas sagade jibe a pas kokudo la menya we la kopege kudo enya ke timo ke nya mawenya musa ke nya mame ke nya mawanto ke o yabe menye ye le te fuma la gbomokola ke o ya o gbolobe me gavo me le plio ma de o afoto ye gbolo e no bien senya ya como ina nya be mawu le plie ne na po ma ofenya we e machichi le dokuma kuna po be di nuka la jole fo gotama ha mi gbolo be ma ofenya le do ntila hey hallelujah ma ofenya do ntila le ko ne nya ma chi mo le adodo ntila e nya la gada ji o me e nya la polo fo le bo e watemu adontila yo akpele kutalo novi maune yiralo ene ga yokke novi kefe gwele ga sia yenye yesu yo oira maulelo avoidula le Christo yesu me to true forgiveness mission Australia na to go vide kwepe te siagbeya na me siame kaka ibene galame vai de togo amnya de imbachi o ya le kando ke ka na yimbi boko e mi ana se ti wa agare fa ya malo wala ya kan le sota ile yesu bon koma amen amen joju la atu glo abe de ti ene e wade ji abe sederti le Libanon ji ene wa do de afeto menyefe afela me eye wa pose de miamawu fe khokhonu wa cheku le chichim ke ha chi anoume gugugu eye wa de ama ahade gbefaebe afeto mawenye jojeto ple nye aga singu fodidi aleke mele o usalumu fagbale blasie kevo eve bukuwe to haide bukuwe adiame mi duko kata mi kafu mau vavala mi doere chi mi anigbato kata ela bena amenve pa amenve la sobode mi aji eye mau fe nu tepo wo li tegbe mi kafu mawie mi duko kata mi kafu mau mi doede chi mi anigba jito kata elabena amenuveve sogbo de mi aji eye afeto mau fe nu tepo wo li tegbe mi kafu afeto mau kenye menyela le Bible me alo le psalm fe agbale omela pour vi to keke akele le psalm fa agbale mela yenye psalm o fa agbale ala farika wi adre pour de kaple fa kwele eyasi afima o le gbogbo le bena no vi lo to be ikafu afeto mau mavola afeto mau mavola jabe mi akafu e okatayi e mi adore chi le mi ape agbenke ke okatame e jabe mi adakpene e yama de kakenye mau ke pokwenye menye ye diva mi agbo di kakema no metoi he choi do kui he nade nye kluta
eye trozi agbe le nyeklo me yo yomi be ame gbagbewo novinye medegbenawo eye medakpere agbewuta elabe apeto demo eye okpomia tato fe lolo mavoma me sike yokple yepeto metotro kple fa menuveve kple fe nublanu kpokpo enomia katanji le efe sike nye efe si memi no kakabado efe ya fe keke blavvo ato egbe sike nye jome fe keke blavvo ato ya yemi yobe fo wetri wevelia fe keke bla vevo ato ya menya be amegedewo le jijo konfisia le gbogbombe Christmas no vila lotou nude le jiyim ejebe mia funku kaba ne menye ne ola mi ma no mo keji apoto tana mi no o amesia me negato denglele Christmas dudu anti elabe me de chala sireke na mi be oji mi apapeto ya zaksi gbe ji duko kika makata le jajadum le la egbela o kebo miaola bibla abareke bibla gwenami na la mile kika mo mi menya kika mo to mi trozi Kristo to novi eyata edola kpowo siwo gbo nyi bena mega sople kika me fe enu wona o menye jigbeza ile vevie be miadu kebo nusikel vevere la dosike Kristo ba wode miata hecho pak bedo anyire miata eya kenye mau etro de que hovi e yo diva globe yenye mau pe vi no vinya do la segome ne esia ma segomola ke egale sigbe amesi le khia mene eye agano nu wom abe khia meto wine elabe mawenye maule do ko si eye nye maule miame abe agbe kele miame ne no vinya o medo banami mabia bia enkekea ple enkekesio me miache emiagere fe yamala miato gbobe fe yi fe jobonye ne miado moto de siare chawbe miano agbamejano temejebe yo le Christmas dum eyala mi de dale mekaba no vilo no to emele miapen kume hele bablomna mi be apoto fe gbenye sia menye ye donde miagbo eya mejan fe gbe semile to ye fe dotola sike oyobe yesu nyo oyira maulolo avoachidura le Kristo yesu akeme to hasike bi yobe enyanyuha ke mi yole English mo be True Forgiveness Mission Australia sike mi ayo ne fe gbe mo bena chocho ke fe ehado wowo alo ma fe do wowo sike le ose fagni gbachi medo bona mi kata ke afisa le gbogbo mi kafu mi duko kata mi kafu mawu mi kafu apeto sifon kwenye menyela kafu gomede le ko kafu apeto lo mi kafu mawu yenye be na kpoji jode agbesile emewula nti pre nu siwo kata mawu wo to agbesikele mola ji ye na cho akpedada le gbesi agbeme eye aji agbobe mi do ede jila igobe na maufe nyenye alo la nya maufe nyenye le wo amenye ametiame maufe nyenye na nya maufe amenye be yenye mauko ya be menye onye eya ina be nyeklo yomi be agbagbe awo lagbe helatemu awo agbebenu le fe nyenye kele miameta na nye ne mala ke ala no agbene eye ala suboy eye ala tenkafui eye ala doje siefe dosio le wo agbesi kenye ya mama e ale mola ala doje si eye ala vomawu eye tame blebe mi asego bena mo fenya ne chimo ne pono fele mo eye taye nuya lodo nuya pusa fagbale eta pusa fagbale blasi ke vofia buku weto bena amojojela atu aglo ne mo fenya pono fele mo e o tire mo e o trozi ati chekula wa amojojela ala glo tuge ala tu aglo
ala toaglo esiayi le sikene doje si mau fe nyenye le emouta eye mau fe nyenye kele emouta la ye na bo yo be amejojo eye togo be amejojo la ala amejojo la atu aglo abe de ti ene eye wade ji abe seder tiere le Libanon ji ene wado de afeto la fe afeme mau fa afeme ma ke o do de ma fofo e ma fo nya chi mo la ke enye atikudo ati o do re mo e wa chefe ku le mau fe afeme ke nye wo ya ke nye ya ke nye fe gbedo hola me bena mia wo nye gbedo hona ma wu azo e ye fe enya sike chi mi amala e trose ati le mia me ke la che ati e wa che ku ke na ye fe ti kokwe ye nye mau kafu kafu e la be wo ya la trose mau vola nobi loloto e oyi ti gbo be na eye ofose de mia ma ofe hohonwo hallelujah e fose nya sike chimola echi emiare mo eye ochi ofose hallelujah e oyi ji gbagbo be na le mo fo hohonwo eye wa cheku le chichi megon ha eye ala no kutete jida nenye be nya agbale nya le moko echichi la agbale kutete ji na egba chi puju hala enya la gano emo eye wa gana be aga wo ameme ala amenyenya la aga de amideji eye ogbo be na ache eku wa ache kule chichi me ke ha eye chi ano o me gugugugu aha yema eye wa de ama hallelujah ma o fe nya e na ba yo le mo e chi mo la ala chi de mo eye wa toke eye wa chi eye wa kose eye wa cheku eye le chi me ha ye ga chi ha la o ku che cha ga no atia jida e la be ma u kele mo ta ye ma u me ku na o ya ta tia ga no mo e ya no ku che e sia yi no mi ye se go me be le ma ye am jojo le ma le Yesu Kristo fen come eye wan e nka obe echia no o me gugugu echila no mo gugu no biye eye adama abati su do to buto ne la be to bu ke to mi la ye Yesu Kristo me no biye o e aha de gbefa be mawie nye ye fo joje to mawie wo joje to ye wa mo joje ple e anya ganawo mawla tozi ya ganawo e ya muke fodi dia de kemele o ne ye mawu fe nya chimo e ye mawu ne mo ye nya gbele mo la e fodi de kema ga la gbo una o e na le kema ga amele kema ga to bu fo po gbele o la bo ngere ba monsieur le Christ bala fo bu wale kema ga le no wulu o bien me be nkeke considère keke kotomia kere fe ya mala me be na jira ko na po mo fe e fe nyale mo ne na chimo ne na troza me ye bubu avi na gere fe ya me e na polke ti jokopo ple mo kafu ayora e ga mala o bo we e kucheche nyo la no mo waso e wa po anya be azo trozi mauto kenkekem e wa yo be Kristo to o ma yo be Yehowa to amerika ma cho nko ba Yehowa to e menye po Yesu Kristo to ko gbona menye Kristo to o kebele Yehowa yo be ye maudi o bo yo nkati ba gbo be eto eyo ba be Yehowa to enye masa o Kristo to enye Kristo yenye mawalu me dakpe ba o de yami ke nya no biano egodoma e nya na pe dara mawu e nya go be e zare malu no bien que kere je ti lo boko le Kristo Yesu fa come amen.